Joshua Rosa Sporanesha Shazwanza wetu Ophumlane Komete sithi simbonile usisanda ewe podcast esho iside lakhe lokuthi uphumlane wamethisa ekhona izona sizathu lezo abona ukuthi okay lo muntu lona into ayifuna vele emhlabeni ingane so nje sekukhona usemithele nje mina senginathing so I gotta go uphumlane uyazikhulumela uyasho ukuthi oh no. Sanibonani, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ya bengithi ngizosho something, address something la kule platform since I think yona platform right for me ukuthi ngi-address something since kuyi page lami leli and ya izinto eziningi zenzeke kulona so that's why ngibona ukuthi ngathi kungcono ukuthi ngi-address la page lami ngaze ukuthi ngiya kwabanye abantu ngochaza kubona noma kwamanye ama podcast ngochaza kubona okanye ngiyabona ya engakusho nje ukuthi ngiyabona iyatrenda lento Kate Fan yake yashiwo ukuthi ngingamithisa what yabo siphinde yavuka futhi manje ukuthi mina khona ngamithisa sisajola naye usisanda yabo and okay one thing about amanye amantombazane not wonke ngiyazi ukuthi mase kufika esimeni sikanje wonke umuntu uzama ngayo yonke indlela ukuthi azivikele yena abukele igama lakhe li right noma ebonakala ukuthi uyena akaze abe naphutha yabo but ke since umnikazi wendaba oyishilo lento eyazi ukuthi ngamtshela more than 20 times ngimtshela ukuthi lento lokho eyikhuluma akayiyeke ngoba yikho uma ukuthi yena wayesefuna ukuhamba kwangamele ahambe ngale ndlela ahambe ngale ndlela kwenzeka ngayo mhlambe ethi mina ngenze ukuthi mhlambe ngikhulelisiwe or what kamanje ngisafuna ukuthi anginike iproof yalonto kamanje ngisafuna ukuthi angitshele ukuthi phela ubalwe ngamithisa kamanje ngisafuna angitshele ukuthi wezwa ngobani yabona if ukuthi kunengane ekhona mina la ngaphandle why lo ngane ngingayinakekeli pho since esho ukuthi yena mina bekuyingane engifunayo kakhulu yabona so why pholo ngane ngingayinakekeli yabo like yabona ukuthi ukuhamba kwakhe sisanda okay lento engane wangitshela vele sehambile sehlukene yawantshela vele sehlukene I think kwasekuyinto afuna ukuvala ngayo leyo kube ngathi uhambe ngenxa yakho lokho yabo mina ngathini ukuba uphumlane lo esenguyena manje kade kwasangishizilela ngikuzamela kade kasangiphanda ngiphusha mfethu yabona so at the end of the day makuzofika nje mhlambe into ezovele iqede konke lokho esengisebenzele okanye esengikwenzile ngaphezulu kwegama lami iphinde ithathe nerespect abantu bebengihlonipha ngayo noma bebengithatha ngayo yabona because lento ngiyayibona ukuthi lento like mhlawumbe umunye ngayibuka incane but kumina inkulu yabona it's as if mina after iphunyelwe isisu ngahamba ngayokhulelisa abanye abantu ngalala nabanye abantu ngenza ufebe ngapha nangapha yabona okuyinto engekho leyo yabona namanje ngisamtshela futhi naye ngizosihleze ngemtshela noma nini kuthiwa kuyenzeka ngiyambona noma kuyenzeka siyaphinde siyakhuluma ngiyacela nje ukuthi ayiyeke lento futhi noma kuthiwa akayiyeke but angifuna aqamba amanga anjalo ukuthi khona umuntu engamithisa mina angazi ukuthi ngathini but ke ukugcina lokho ngikhuluma ngakho ngilento ukugcina ngikhuluma ngayo
ngizaphinde ngikhulume ngayo. Abangithukayo ngayo it's fine, bengangithuka besho ukuthini, kodwa abantu abazi iqiniso imina nayo Sisanda. Bonke-ke laba abanye-ke abahamba bekhuluma eceleni bakhuluma izinto ebazobe beziswe ngathi ukuthi iqiniso noma amanga yini abanayo sure, but umuntu owazi iqiniso mina noSisanda, yabona. Kodwa leyo ukuthi khona umuntu engammithisa, kuthiwa khona umuntu engammithisa, ngabe lo ngane niyayibona futhi ngabe ngade ngayiveza, yabo. Futhi angazi ukuthi why ngazakhetha mhlawumbe into enje ukuthi ngimithisile mina ikhulelwe yena, and mina ngangikhona for yena ikhulelwe yonke indawo, even though wayengiphusha engafuni ngibe khona, but ngangenza sure ukuthi ngiyazama ukuthi ngibe khona, even kwenzekile esibhedlela ingane yokuqala, ngagcina ukubonana naye siphuma nje esibhedlela, ngaphinda ngakhuluma naye like ngaba shocked ukuthi kwenzakala kanjani lokho, ukuthi mhlawumbe sakhona esamele sikhulume ngakho, mhlawumbe khona kumele sikwenze noma like, but nje ngamgcina lapho, phinda ngakhuluma naye, uqhubeka nje nempilo ezifa akwazi kwenzeke lutho, yabo. But ke angikaze ngithi ngimbambela iqhubu ngenza ini because ngaphinda ngamtshela ukuthi ngafika futhi ekhaya so kwenza izinto efanele zenziwe zingane konke, yabo. Okay, it's fine, kwenzeka lokho oqala sazama ugeza. Okay, okwesibili kwaku too much, yabo. Yabo. But ke akukhona azizona izinto engakhuluma ngazo, yabo. Okunye thothi angisakusho ngoba nami kwamina ngiyazivikela isithunzi sakhe, ngiyakuvinga izinto ayizenza, it's fine ngoba sezadlula, yabo. So okunye ngiyamvikela ukuthi ingabe sekuthi sengisho noma yini, yabo. But nje leyo ukuthi ngiyakhulelwa kokugcina ngosho ayikho, ukuthi nina niyithatha kanjani-ke, nina nikholwa bani sengokweni lokho, kodwa mina mnikazi wendaba, mina lo kuthiwa ihamba emithisa amantombazane, leyo nto ayikho. Iyodwa ingane engangiyoba noma zothiwa ingane engangiyoba nazo uNkulunkulu wavuma ilezi ezazi kuSisanda kuphela.